yes, reka twongere tugusuze kandi twifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Darwin Sports Zone. Twizere ko umeze neza, twizere ko aho uri hose uri amahoro, ibintu bikomeje kugenda neza cyane gatanu kuri gatanu. Nge rero uri kugusuza ni Darwin, mbanje kugenda nkugezaho amakuru y'imikino menshi cyane aramutse muri kino gitondo tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Tuje kugera tukugezaho byinshi n'abagenda bivugwa mu isi ya sport, by'umwihariko biraza kwa byibanda muri za transfer news zimo ziravugwa hariya ku mugabane w'Uburayi mu makipe mukunda ndetse ku bakinnyi mukunda. Muramenya aho baraza kwaberekeza, ariko kandi muramenya ngo amakipe mukunda arimo aratereta bande kugira ngo abe yabaza neza cyane. Ese abo ifite bo baraza kwaberekeza? Ibyo byose twakugenda tugenda tubiganiraho neza cyane, ndetse twizere ko muri tayari kugenda mudukurikira neza cyane. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, intara z'igihugu cyacu Rwanda, turabasuje abaherereye aho hantu hagiye hatandukanye tugiye tuvuga, aho kandi n'abaherereye mu mbibi z'igihugu turabasuje cyane, by'umwihariko Abarundi, Tanzania, Kenya, Uganda na Congo DRC tubasuza neza cyane. Ariko kandi twibuka bene wacu b'abasirikare babari hariya muri za Centrafrica, ibihugu birimo za Mozambique ndetse na hariya muri Sudani tubasuza neza cyane, ndetse tukomeza kubasuza. Turabizi ko mudukurikiye neza cyane gatanu kuri gatanu, aho kandi natwe tuba tubasuza ndetse tukomeza kujya tubafatira iby'iburyo kugira ngo Imana ikomeze kugenda ibakomereza iyo mpano yo gucunga umutekano yabahaye, ndetse natwe imiryango yanyu tuba nyine turaha tugenda tubasengera tubabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane, mukomeze mumererwe neza cyane cyane ko muri ku mirimo y'igihugu ya kadasuka ndetse imirimo ya kataraboneka. Reka rero dutangirire hariya mu ikipe ya Arsenal, amakuru yo kuno mugoroba. Reka rero amakuru yo mugiri iki gitondo tuyatangirira mu ikipe ya Arsenal de Ganas. Ikipe ya Arsenal de Ganas rero iravugwa ku mugabo ukomeye cyane w'umunya-Cameroon, uwo nta wundi rero mwita Bryan Mbeumo. Ariko kandi ikipe ya Newcastle nayo yamereje irashaka no mugabo hasi hejuru, ndetse rwose barifuza kugenda batanga amafaranga agiye atandukanye. Arsenal ikavuga ati dufite asaga miliyoni 35 z'amayero, aho kandi ikipe ya Newcastle nayo ikavuga ati 40 twazitanga. Ese n'induraza kwegukana uno muwinga ukindi ikipe ikomeye cyane ya Brentford the Bees ara mu gihugu cy'Ubwongereza neza cyane. Reka tujye turebe uko biraza kwa bigenda kuno munya-Cameroon bita Bryan Mbeumo. Ese arerekeza mu ikipe ya Arsenal cyangwa arerekeza mu ikipe ya Newcastle, dore ko arizo kipe zimwifuza. Reka rero dukomeze ku mwana ukiri muto bamwita Miles Lewis Skelly, umwana ukiri muto ukina ikipe ya Arsenal de Ganas kabisa. Biravuga ko rwose agiye kongera amasezerano mu ikipe ya Arsenal ndetse muri de Ganas kabisa, nyuma yuko ikipe ya Real Madrid yamwifuje. Arsenal yashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo irebe ko yasigisha uno mwana ukiri muto bamwita Miles Lewis Skelly. Akina ikipe ya Arsenal de Ganas afite imyaka 18 na makuru kitwa Mail Sport igenda kibitugarukiraho neza cyane. Dukomeze kandi mu kinyamakuru kitwa Sky News kirakomeza kitubwira ko bita Milos Kerkez n'umugabo rwose ukina ikipe ikomeye cyane ya Bournemouth. Ikipe Liverpool de Cups ngo rwose iramureba neza cyane, kavuga ati uno mugabo turamuzana ndetse tume kontra y'imyaka 5. Ese biragenda bite hari Anfield Road ku bakinyi ba de Cups? Reka tucye turebe uko biraza kuba bigenda, ndetse nizeye ko mwiteguye ko nyine ino nkuru nizarangira tuzagenda tuyibageza neza cyane, tuzagenda tuyibakurikirana, dore ko amatransfer yose turagenda turavugwa abari mu biganiro, ndetse tuzagenda tugira igihe cyo kugenda dukonfirmiza aho, ndetse tugenda tuvuga n'izitarabaye. Nizere ko rero muri tayari neza cyane. Umugabo rero bita Roberto Martinez ni umugabo w'umunya-Argentine rero ngo rwose ubona ko yatozaga umukino we, ariko kandi ngo rwose biravuga ko atazatoza ikipe ya Portugal mu gikombe cya 2026 kigiye kuza, dore ko rwose ngo bagiye kuzana bita George Jesus kugira ngo aze abariwe amusimbura neza cyane. Nimba yagenda bivugwa neza cyane. Reka dukomereze kandi ku mugabo ukomeye cyane, uwo nta wundi n'umugabo bita Theo Hernandez uri muri ifuzwa n'ikipe Al Hilal ari muri Arabia Saudite, ndetse ngo aramwifuza cyane kugira ngo azabafashe mu cyo bita Club World Cup, igikombe cy'isi cy'amakreb kigomba kuba kiza muri kuno kwezi, ndetse tariki 15 cyaza kuba gitangiye. Rero ngo barifuza kumutangaho asaga miliyoni zigera muri 45 ko bita Theo Hernandez ni umudefenseur w'ikipe ya AC Milan. Ese biraza kuba bigenda bite? Na makuru y'iki nyamakuru yitwa Satigi FM kigenda kibitubwira neza cyane. Dukomeze kandi ko bita Victor Gyökeres rwose ngo ahazaza yakomeje kuyoberana, dore ko amakipe agiye atandukanye ariko mwifuza Paris Saint-Germain ngiye muri diro, ariko ni
ikipe ya Napoli imuriho. Arsenal, ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Liverpool the Cops nibagiye Chelsea the Blues zirifuza n'umugabo w'umunya Sweden bamwita Victor Gyökeres akina mu ikipe ya Sporting Lisbon ndetse bari kumuhuza amahwemo ahazaza he niwe agomba kwagena niwe agomba guhitamo amahitamo yenyine ahazamerekeza. Ubwo niho tuzagira tuvuga ariko amakipe menshi cyane ari kwirukanka kuno mugabo w'umunya Sweden bamwita Victor Gyökeres go machine hatani ndetse ushoboye kureba mu izamu ndetse akagenda amaramo ibitego. Rikomeze kandi mu ikipe ikomeye cyane ya Real de Madrid irimo umugabo ukomeye cyane Jude Bellingham yerekezaga muri kampo y'ikipe y'igihugu y'Abongereza The Free Lion neza cyane ariko kandi muri umuna uwo bita Jude Bellingham wita Zobe Bellingham ngo rwose ngo biriraho kiriko arerekeza mu ikipe ya Borussia Dortmund ara mu gihugu cy'Abadage reko rwose ngo asaga miliyoni 30 zirateguye kungo tucece makuru yitwa Sky Germany kigenda kitubwira ko rwose ngo araza koherekeza mu ikipe ya BVB mukuru yakinnyemo ngo rwose kugira ngo arebe ko yajya kubakira amateka neza cyane. Ikipe ya AC Milan kabisa ngo niyo iri muri ifuzo bitaruka Modric azi free agent ndetse ngavya mu ikipe ikomeye cyane ya Real de Madrid yerekeza mu ikipe ya AC Milan. Ese biraza kuba bigenda bite neza cyane. Ikipe ya Al Hilal yara muri Arabia Saudite ikomeje kuganira no wita Bruno Fernandes ndetse nabo bafite aho bahuriye kugira ngo bamukonveke ndetse bakomeje kumvisha umugore wita Bruno Fernandes Blue West Miga ndetse n'abana be kugira ngo rwose barebe ko bakumvisha umugabo rwose abe yagenda yerekeza hariya. Ikipe rero kandi ikomeye cyane ya Manchester United yerekeje amaso hariya mu ikipe ikomeye cyane ya Brentford Bees irashaka umugabo w'umunyakameroni bamwita Bryan Mbeumo ngo barifuza ko bari rwose bagenda musinyisha miliyoni 60 z'amayero ngo zirateguye kuri uno mugabo kugira ngo barebe ko bazimutangaho. Reka tujye turebe ko biraza ko bigenda amakuru cyeshe makuru yitwa Sky News kigenda kibugarukaho neza cyane ubona ko nuko bihagaze. Portugal nayo ikatubwira ko ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Liverpool the Cops ngo nagiri kuryama ndetse nagiri gusinzira ngo dore ko ishaka umugabo witwa Florian Wirtz ngo azafatanya n'uwita Alexis McAllister umunya-Argentine ngo rwose ngo arashakamo kumwishyura asaga miliyoni 130 z'amayero kuri no mugabo ariko kandi ikipe ya Bayer Leverkusen timuvuga muvuye aho urwo rusenda rw'amafaranga mujyane hirya twebwe turashaka ko mwishyura ari hagati ya miliyoni 140 na miliyoni 150 z'amayero kugira ngo uno mugabo tumubahereze bamwita Florian Wirtz umudage akina ikipe ikomeye cyane ya Bayer Leverkusen ubwo tuyeje makuru kitwa Portugal hatsari birakomeye cyane kabisa. Twerekeze kandi mu ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Arsenal de Ganas iravugwa ngo ucece ku mugabo umunya Slovenia bamwita Benjamin Sesko umwana w'imyaka 21 ariko kandi mvuze ko ari umwana mu myaka ariko mu kibuga n'umugabo w'ibikorwa dore ko nyine abigaragaza nonga rero ngarerekeza mu ikipe Arsenal de Ganas dore ko ngo Mikel Arteta akomeje kunyura hasi hejuru kugira ngo arebe ko yabona uno mugabo nimaragira bivugwa n'ikinyamakuru cyitwa Sky Sport yenda kibituganiriza cyane ariko kandi cyitwa Mail Sport nacyo cyagiye kibigarukaho ndetse byitwa Pirate Gold nacyo cyabivuzeho ariko kandi reka turebe uko biraza kugenda. Manchester United ikomeje kugenda igana n'ikipe ya Brentford the Bees kugira ngo irebe ko no mugabo w'umunyakameroni bamwita Bryan Mbeumo rwose ngo ko bagenda baganda dire ko icyo bita verbal agreement kimwe kiragenda neza cyane dire ko birimo aragenda bivugwa. Dukomeze kandi mu ikipe ya Real de Madrid ngirifuza bita Miles Kerekes ndetse no bita Alvaro Carreras umunya Spain ukina ikipe ya Benfica Lisbon ndetse ngo arifuza ko amusinyisha dire ko wayifuza nyine ko ajya kubakina kuri gatatu y'ikipe ya Real de Madrid ngo hataje rero bita Miles Kerekes hazo bita Alvaro Carreras umunya Spain biragenda bivugwa neza cyane. Fabrice Romano arakonfirma atubwira ati Bruno Fernandes yanze kujya muri Al Hilal ari muri Arabia Saudite dore ko yamupropose rwose icyitwa contrat ndetse ikamuha asaga miliyoni 200 ndetse miliyoni 100 zigomba gutangwa ku mugabo wita ku bagabo b'ikipe Manchester United Pluton ndetse uno mugabo ngagahabwa miliyoni 200 by'umwihariko nyine full package ndetse proposal na offer bikagenda release clause igenzweho asaga miliyoni 300 kuno mugabo ariko ngo yabyanzira avuga ati ndacyakeneye gukina amashanwa ya kumugana by'umwihariko mu ikipe ya Manchester United nshaka kubakamo rwose amateka agiye atandukanye kuri nge ndetse ku izina ryanjye Nizamure ndetse twerekeze mu gihe makuru cyitwa Gazzetta dello Sport kikomeye kitubwira ko ikipe ya AC Milan ndetse na Inter de Milan muzerekeje ku mugabo w'umunya Denmark bamwita Rasmus Højlund uno mugabo rwose ngo agomba kuba yagenda Halon ndetse kunguzanya cyangwa inezanya ramuna amakipe muri Butaliyani ariko kandi ikipe ya Manchester United ese irazana nde reko yo irimo yatekeza
kwifuza ko bita Victor Osimhen, ndetse ikipe ya Napoli barabwira ati muzane uwo bita Victor Osimhen tubahereze umugabo ukomeye cyane bita Rasmus wita Ojulari ndetse n'uwo bita Alexander Garnacho kugira ngo tubamuhe nka swap deal. Birakomeye cyane, reka tujye turebe uko bizagenda. Twegeze ku munyagana bamwita Mohamed Kudus akina ikipe ya West Ham United yari mu gihugu cy'Abongereza. Uno mugabo rero rwose ngo ikipe ya Manchester United iramubona ko ari umuhinga waza kubafasha, ndetse agaza gusimbura bita Rashford, ndetse ngo rwose n'uwo bita Jordan Sancho Malik, dore ko ngo barifuza gukora icyo bita swap deal, ndetse ko bita Jordan Sancho yerekeza mu ikipe ya West Ham, ndetse hazo bita Mohamed Kudus mu ikipe ya Manchester United. Ese biragenda bite? Amakuru y'ishima ku kitwa Mail Sport kibigarukaho. Ikipe ya Liverpool de Cops irashaka kujya kudobya kwa Manchester City, dore ko ngo arifuza umugabo w'umufaransa bamwita Ryan Chicken akiri ikipe ya Olympique de Lyon, dore ko ikipe ya Manchester City plutôt yifuza kumutanga asaga miliyoni 30 z'amayero, ariko kandi ikipe ya Liverpool de Cops ngo yinjiye muri deal kono mu mediateur w'ikipe ikomeye cyane Olympique de Lyon. Umugabo rero rwose ngo bashaka kugenda barwana, ariko kandi David Austin akava ko ikipe ya Manchester City ngo rwose ari ifite amahirwe ko yamusinyisha, dore ko yamweretse projet ifite ngarazikunda, ndetse ngarabona ko ya joininga projet rwose bamwita Ryan Chiki. niwe nagenda bivuga. Jean-Christophe Mateta n'umugabo w'umufaransa ukina ikipe ikomeye cyane ya Crystal Palace aheruka kwegukana icyo bita FA Cup, atsinze ikipe ya Manchester City igitego kimwe ku busa cyatsinzwe no bita Eberechi Ezen. ngo rwose hari amahirwe ngo rwose kashaka kwerekeza mu ikipe ya AC Milan, Juventus Dortmund ndetse na za Manchester United zikomeye kugira zimiruka aho kuri umugabo nyine w'umufaransa ukina ikipe ya Crystal Palace. Namakuru makuru kitwa Team Talk kigenda kibitugarukiraho neza cyane. Dukomeze kandi mu ikipe ya Manchester United baratubwira ko ngo rwose wita Bryan Mbeumo ngo rwose ngashaka kujya mu ikipe ya Manchester United, ndetse akabisikana wita Bruno Fernandes Bruges Miguel ngo rwose werekeza mu ikipe ya Al Hilal, ariko kandi ngo akomeje kugenda avuga ko ngo atabishaka. Ariko twagiye tubona ama transfer ku mugani Burayi bayagira muri bucece, wajya ko ukabona nyine aragiye bitunguranye. Reka tujye turebe uko biraza kuba bigenda neza cyane. Ikipe Al Hilal yari muri Arabia Saudite iravuga ati turatanga asaga miliyoni 200 ko bita Bruno Fernandes Bruges Miguel, ariko kandi ku mwaka tuzatumwishyura asaga miliyoni 66 z'amayero ku mwaka, ariko kandi tumuhereze ku kwezi miliyoni 55, ndetse rwose turifuza ko nyine tuba ibyo twari tumuhemba ku kwezi, ku munsi akajya ahembwa ibihumbi bisaga 18 by'amayero, ndetse ahembwe ibihumbi 7600 by'amayero ku isaha, ndetse ahembwe asaga ibihumbi 2,200 rwose ku isegonda. Urumva ko baba bibaza abagabo babibaze afite imashini zigenda zibara, rero ngo aravuga ko yazitangaho. Ariko kandi nyine abaga kino transferi wo bita Bruno Fernandes Bruges Miguel umunyaportugal aravuga ko arimo arayanga, ariko kandi no proposal ni nziza ko no mugabo ese aranga bino bifaranga. Ese Manchester United iri mu misti mibi, ndetse ifite ubukene bukabije, ndetse bwo kugura abakinnyi ibihombo bikabije, yakanga no mafaranga. Reka tujye turebe uko biraza kwa bigenda biraza kuturuka ku bwumvikane bw'umukinnyi n'amakipe hagati yayo. Dukomeze kandi mu ikipe FC Barcelona kindi kimwe kiravugamo rwose n'umugabo ukomeye cyane akina ikipe ya hariya ya Espanyol Barcelona, rwose bamwita Joan Garcia. ngo rwose ngikizere kikomeye kugenda kizamuka umunota ku munota, isegonda ku isegonda, ndetse umunsi ku munsi, kugira ngo yerekeze mu ikipe ya FC Barcelona, cyane ko uwo bita Mark ter Stegen umugabo w'umudage wafatiraga ikipe ya FC Barcelona ashaka kuyisokamo akerekeza mu ikipe Al Hilal ari mu gihugu cya Arabia Saudite akajya gutera Arabia Saudite Pro League. Reka tujye turebe ko biraza kuba bigendana amakuru y'ishima ku kitwa Mundo Deportivo kigenda kibigaruka neza cyane. Ariko kandi hari mu ikipe ya Madrid bakomeje kwifuza umugabo ukomeye cyane bita Alexandro Grimaldo kuva mu ikipe ya Bayer Leverkusen, barashaka kwisahura, ndetse bakaba yazana bita Alvaro Carreras mu ikipe ya Madrid. Ariko kandi ikipe ya FC Barcelona ngiramureba ikabona ko hari umugabo waza kuyifasha neza cyane, ubona ko nuko bihagaze. Reka rero ikiganiro cyo muri aka kanya tugisoreze hariya mu ikipe ya Arsenal de Ganas. Mu ikipe ya Arsenal de Ganas aravugamo byinshi cyane kabisa, ariko byo reka duhite tubitangirira hariya mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Hari abakinnyi bagera kuri 3 rero ngo bagomba kuva mu ikipe ya Arsenal bakajya gukinira ikipe y'igihugu y'Abongereza. Abo rero nta bandi no bita Ethan Nwaneri Chidiebere, Bukayo Saka
Saka ndetse uwo bita Declan Rice hibagiwe bita Lewis Skelly ndetse ngo rwose bagomba kuba berekeza mu ikipe y'igihugu y'Abongereza ndetse ngo bakaba batangira kampu igomba kufasha nyine gushaka itike yerekeza mu cyo bita World Cup qualification dore ko bakomeje kugenda banyine bayitegura ndetse bagomba ko bakina n'ikipe ya Andorra muri iki cyumweru rwose ubona ko nuko bihagaze abona abagabo b'ikipe ya Arsenal batangiye imirimo y'igihugu batangiye kujya ku nshingano z'igihugu bagenda bitwara neza cyane aho kandi ikipe ya Arsenal ikomeje kwiruka nka ku mustrika ugomba kubuza rero ngo mu ikipe ya Arsenal bari gutekereza ko hazo bita Victor Gyökeres abafana niko babibona ndetse n'abandi benshi cyane barimo n'ubita Andrea Berete boss w'ikipe ya Arsenal director sporting director ariko Mikel Arteta rwose ngo bari ku byumva kimwe dire ko ngo we yishakira Benjamin Sesko ese biraza ko bigenda bite hagati y'abagabo aho kandi breaking news yahaje inkuru yuko nyine Arsenal ishaka kurekura asaga miliyoni 46 cyangwa 47 zamayira kugira ngo babazanire rimwe ku bita Victor Gyökeres ndetse no bita Benjamin Sesko reka tujye turebe ko biraza ko bigenda reka tureze rero ko bita Arne Slot turavuga ati negereje kuba nyine nakura umukinnyi mu ikipe ya Arsenal kuri 50 agomba kumufasha mu cyo bita FIFA Club World Cup muzagenda mumenya ngo ninde aho kandi mu ikipe ya Arsenal ikomeje kwifuza umuwinga wore bakabona rero ubita Leroy Sané Aziz mu rwose yaza mu ikipe ya Arsenal akabafasha hari Emirates Stadium akava mu ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Abadage reka tujye turebe dire ko ubita Leroy Sané Aziz atari bwa mbere akinye shampiyona y'igihugu y'Abongereza dire ko yagiye mu ikipe ya Bayern Munich avuye mu ikipe ya Manchester City atandukanye no bita Pep Guardiola rero nibagenda bivuga reka rero tukubwire ko twebwe ikiganiro cyo kurano masaha reka tugisoreza ngaho tukurarikire ikiraza kuba kiri si ku isaha isa 8 ze kutaza kugicirwa dore ko kiraza kuba kivuga byinshi cyane ubu utamenye byibanze mu ma transfer ariko kandi dukomeje wa mujyo wo kukubwira abantu ko abafite ibikorwa bakora bikorera kabisa bazandikwa tubamamariza hano kuri Darwin tukaba tubamamariza binyuze muri sport Imana rero tureka tubabwire gukomeza barinde ibito kandi bahe kugira impagarike n'ubugingo ariko kandi imirimo mukora ikomeza gutuma igenda neza cyane naho ubundi bwo turaza guhuza ku isaha 8 ikiganiro gikurikira Imana ikomeze kugenda ibitaho neza cyane.